Kohimen ko para bayi hau try Jesus Christ. Toginak singomu yau try agane ke step. Naga binta bara ke jinga ke jinga ku kabaula tese halo jumi uni usne ar hajar ar kowai. Haga bangi trang ben yo shushu ya ke jinga ku kamda me usnem jungu joso bakui. Ginangkar pahat yau try ben kerku ya hilda dakar berke ke snika minda kasni. Ngidwairu nagabinda ka jingdumu jongi filinda karbani haka bayreke ya kasni ka mendagasni bar minang duai kan baydang penkre nagabinda ka sakramen jingkende kurin ayo jisu nang pen slash shushu ya i haka ne gasni ka kabakraw namar ka tre wala co-worker jonga holy redeemer niver senda buns nem kala shakri ya ublay ayu try unangkar ku kardo ia ka karba kadang pinkre ngaga benda ka sakramen jingkun diu kurin minang duai na benda kimi ki pa jongha ki himen ki para baro ayu try unangkar ku kardo ya bahar ka jingtu mo joni haga ba ila yate tin badu pita ay bakalong ka basiso haka jingim choki ha kertai upang baru kon baru Mynstep Bakhuid Amen. Kajing age jengotrai jeng yu Jesus Christ bar kajingi jengople lem bar kajing aslap jeng Mynstep Bakhuid kingdom renka bat pi barra Rinka bakiro. ko himen ko para minang yusno naga jimpule ba utrai ude bandon haga jingim juni ude ban yaisa renka patni bar haga ju kapor u yanis Bakhuid umaham ini bagi deben usia na u Chris lamle bon se u Chris lamle u penshoy ni yalam bakala ini daga jini kai bakala jum daga duksa bas new jum hagne gelik ma tongin panmap na utrai yaki por baro ki bangila kongu ya u Chris lamle ha ka bangop ha ka pop baper daga jim perkan juni daga jing snow juni daga jingle jingkam juni Kotrai Jesu, maaf ini pop jeni, saya kuit ini, na baharu ki pop ki bangi lagi, nga pelang, oble badan boro, badapi unmen kopara, bangga dek pop sibun dagi simperkat, dagi tin, dagi kam, dagi jingle pelek, dagi jingle palat jenga, dagi jingle palat jenga, dagi jingle palat bakrau jenga. Namar kata ngakarpat ya Maria Bakhuid kabayay sa kate sutri ya kiangen perklinkui gadyepi ko himen ko para banduay na kabentahan siya how try ublay jumi ublay badan bor bara windit sa nayangi parendala mapigi pop jumi unyalam yangi siya ka jingim bam jukut Amen.
lemba ke jinga sai lam janga maria te suti bangin duk yo ke jinga ke jinga ko kumjuru lemba ke jinga sai lam jangi gergere Bakhuid bat besil Bakhuid bangin duk nang penngam jiliu haga jingi bat ke jing shakri ya utrai Koblei badan bor barro ba im junam me ubalam mon ban ting shai da ka jing shai batimai lemba ka jingwan jongukun bala ka marwai jome to ai hangi ba kumba mangi ya ke bala pelong ki ba bit ba unshim ya ka jinglong brio jongi da ka jingka ya u na ka teisoti nilong ru ki ba bit ban yo benda ha ka hima jonga jinga e jongu uba im bat sensha renka badme haga jingelam kawai jonga mensiam Bakhuid uwe uble junom na junom Amen. Kajumpli na bishti manungkong jong yo anis kalau baar kot aku tete do aku pa de manu ubalam ler utoken ubalalan ba ujisu ude ukris neken ukris lam ler ba ulan yo pa ba yo ukun jar balan yo ukun umdan yo upa jar ba klay yo ukun udan yo ukparu ai bagata ka phili yo snow na do bastang kan yai sa bat phi lada ka ba phi le yo snow na do bastang ka yai sa bat phi hamta hin yai sa ha khun pat ha ukpa bat kane kalong kata ka ba ukras kula ringi ka jingim bom jikut matho ya kane happy sepang gitu ki ba syukur ya phi henry munsim uba phi le yo diam na ukras u yai sa happy bat himdan kamsho ba uno un hikaya phi namar munsim jong u hikaya phi ya ki ai baro ka jing hikai ka bashisha ka balam le te to ye sa ken ha ukres kumbau munsim ul hikaya phi ho ot ku khon badet to ye sa ha ukres khnang ba enda uwan pau nila ban smo ku mat bat ngin omran dan den daga jing me ran haba uwan kakten jong trai Nismo ya uble nakasam kaladuka kana bajiwa news pa hapunyo nakasam kaladuka kana bajiwa news pa hapunyo nilwai kan kita berbalik.
lakran ni dalau pun. Utrai don rengka batim. Rengka berpiru. Kajin puli na ka kos pen Bakhuid kat kum uya anis. Kaburong kami utrai. Kane kalong ka saki jungu ya anis. Haba ki ramba ju na Jerusalem. Kilapa ye kilindo. Bat kilebi ben kiliyawu. Pide uye. Uya anis ula jubab prak. Klem dari. Ula on nga ngamde u mesaya. Te pide uye kila kili. Pide u elija. Yen ngamde. Uya anis ula paikti. Te pide u nomya tolepa. Kila kili. Yen ula jubab. Ha itu yani pide uye. Kila on ngide balai ra jubab. Syakitu kibala pa yani. Pi om ayu syapang yalade. Wi anis ula jubab. Kumba uyisaya ula yatu lupa. Ngalang gasur jomuta. Uba perta hari kenja. Topenbe ya gelindi jom utrai. Ya kita kinunglang tin lapa daki parsi. Kila kili ya uya anis. Lada pimde u mesaya. Lemne u Elijah. Lemne u nungyatu lupa. Te bale pipen baptis. Uyanis ula paiktin. Ngapin baptis daka Hapten jombi. Udan uwe. Uba pim itu. Uni uwan hadin jonga. Henry ngam syong hok. Wat ban loy. Yakijuti jomu. Kane baro kalajia habatania. Hamingi kawat Jordan. Hakaba uyanis u pen baptis. Ka gospel jom utrai. Keciro ini kukris. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Nga ay ko ble snem te mahay basut. Ban bakumen iya pibara. Ay utrai Jesus. Unang kerku kardo iyangi kam kerpang uni usnem. Bad ngalaki kai mindagasni ne Mynstep ngalapin mi uwe video. Kawai ka video syapang ujosa Bakhuid usnem jumu josa Bakhuid. Bad day lemba ka jing riubele jongi padu josa Bakhuid ngin sanang ya jingkerku mindausnem. Ayu try unang kerku kerhai iya ni iwe paiwe. Lemba ke jinya sai lem jumu josa Bakhuid. Namar ni don bon ke jimman toy ke jingai kawa kabalang ka terua. Lemba ke jingri belai jongi yawu Joseph Bakhuid. Ko himan ko para nilajan kut iya kaneka je ayom Christmas. But la shai kasni kade kasni buram epiphany. Ka jimpao jogi Jesu sya lain bud ki em namini. But minda kasni nidang puson shushu syapang ka jingkardor ban imrangkat pada Jesu. Bad nila don bon gejing le kemen kajing le tamasya hagen eka por Christmas. Bad nila pindan buron ya utrai Jesu ya ukulung ke Jesu. Minda nila stang biang ban puson jiliu siapa ke jingim badu Jesu. Bad nios ngo naka siti jomo Paulus ya anis Bakhuid bakran syai kadar hani bangi deben imsh tekana badu Jesu Christ. Ngideben ims kem badu Jesu Christ. Ngideben shanya telang yau Jesu Christ. Namar bale kadon ka jimma ya kitu ki bam pidiang pura yau Jesu ha ka jingim. Kaya ka jimma ka ba uyanis Bakhuid ukran hangi syapang ukris lamle. Habangi peit ikum u Jesu Henry ke jinglam pat mar kompong. Ngidon hapadang jongi bon jai ki Chris lamle. Bale ke mi ki Chris lamle namar
kamdon ga jinglong jogo jisu hapo jogi. Lese habar pat ki keren hangi bakilong jomu Chris. Bakide na u Chris. Henry ke jingle jogi kilong mar kompong. Ya ka jinkwa jogi kalong mar kompong. Ya ka jimpar ka jogi kalong mar kompong. Ya ka tin ka tele jogi kalong mar kompong. Ngimyo ya kung kita ki brio ya kano ka dakka shinjomu Chris. Banyo ya ka dakka shinjomu Chris ni de ban yai sabadu Chris. Tangki bala koloi ban yai sabadu Chris. Kila banyo ya ka jinglong jomu Chris. Uyanis Bakhuid la kranchai ka dar ladang ngim yai sabadu Chris. Ladang ngim pala ya u Chris. Ladang ngim pediang ya u Chris. Nginlong kiba tok ya u Chris. Ngilong kiba tok ya ke brio. But habang ngim pediang ya u Chris. Kaya jimma kaba uyanis Bakhuid ngim pediang ru ya upa. Namar ude uble upa ulapa ya u Chris hangi. Ladang ngim treben pediang ya u Chris. Ladang ngim treben im ya ke jinglang jong u Chris aga jingim jongi. Kalau automatic bagi kita itu ya uble upa. Ya kino ki jing salia jongi. Ya kano ka jing snow tai jongi. Ya kano ka jinglong kabasni jongi. Kalaban kita ya u Chris. Tengi hapan lekom no. Ni hapan sumaria lade. Bangin num ngin ompoi syakakti jomu Chris namle. Hakini kap juk kaba menda niyoi yakidak kishin jomu Chris namle. Haka media, haka social media, haki channel baper, haki jingim jongi brio, haki kran ki kana jongi brio, nistang banyoi yakidak kishin jomu Chris namle. Bolsi haka jimbang boy perka jongi niru ngi bud tineng yaki yakaduksa jingim jongi. Kalau balong kabayade bat ke jain pong jongi ya ke rukam bangi pong jain ya ke rukam bangi tes new ya ke rukam bangi bang ya ke rukam bangi keren ya ke rukam bangi perkat baro kalalong kadak ke shinjongo bamen u Chris namle nama u Chris namle ulong ubanang ban buitu unang ban togba ulang ban pengay bejengi, ulang ban pensting yaki kambaro, ulang ban kritikay yani ba ngim don kamban kusyar hadu kata-kata. Kaperte kayalam iyani siya u Chris lamler menda. Lada ngim sumaria lade, ngiru ngin ngop hakati jomu Chris lamler. De uyanis Bakhuid ula ngidon tangkawe kalindi ban lain na uni u Chris namler kalong ban yai sabado Chris. Haba ujisu unstam ban yai sabadi ngila ban yo yaka jinglong jomu Chris. Ngilong kibri babak yaka jing shisha. Ngilong kibri babak yaka jing koi. Haka keren ke kana joni. Haka rukam pe joni. Yaka rukam ni persyang ban yusno yaki ke baro. Ngistang ban jid yaka baba barabor. Ngistang ban long paralog jong ka jingkui. Bangin long ki kul kiba kensai tam. Ko himmen ko para. Lada ni kwa ban laik luit na kaneka jima. Ni de ban long kiba koloi ban sneveri pendrit yalade. Ni de ban long koloi ban ishirhem ya u Chris. Ngide ban long ki ba koloi ban huai ya ki tolong jinga ye baper kaba ka balang ka pintui halo jongi kawe ka tolong ka ba balang ka terua hangi minta usnem kalong ka jingeri bale ka ba ngide ban don badu josa Bakhuid namar mangasni uppa Bakhuid kunari ni ya ka jimpen jempura ya kito kiba le rio bela ya ujoso Bakhuid kiba kinmau ya ujoso Bakhuid kiba shimbenda ya ke jingduai kiba shimbenda ya ke jingi kai shapang ujoso Bakhuid namar ujoso Bakhuid ulong ubahok
Bad ni don kamban I ya u Joseph Bakhuid nama ulong unong da John kabala. U Joseph Bakhuid u don ka bor beneda yengi na u Chris namle. U Joseph Bakhuid u don ka sap kerpang banyalang yengi sya u Chris. Na kataga daw ko himen ko para kabalang kabu kerpang uni usnem jungo Joseph Bakhuid bat terwaru ya baru ki bangai ya ka jimpen pura onde tanshisni mangasni nadu pratarik December 8,000 arpo hadu pratarik December 8,000 arpo we nilabanyo ya ka jimpen pura mangasni ngideban Treshutom banyo ya ka jimpen kenamba ngindup kentai ya u Krislam lena ka jingim jongi nius no ha ka gospel u Yanis Baptist aba kili ya u hato melong Elijah hato melong Messiah hato melong u nongya to le pa u omde manga u Messiah henry ngalong ke sur ngalong u ba yen sakina ga benda u Chris ngalong u ba krensha pang u Chris minda Manga ban mapi ngide ban lo kesur jolo trai ngide ban lo kesur ba pen bana syapang ukris haki hingga sem jogi hapadengi himen ki para jogi hapadengi para log jogi ngide ban kelalong kata kesur ba pen bana ya ukris bayada yakiru na ukris namle na ubamen na uksui na usoitan uba atap ban penjot iyengi Ngimde ben sha ya wo bamen ban penjot ya ka jikoi jogi ya ka jingin mensiam jogi ban ngide ban ward ya ki tolong jinga ban dup long ki barispa ha ka mensiam ngila rakhe ya ka Christmas ngila shat ka ban minta ka balang ka kot ka very ni vai ban yang scam ban minda gasni ka balang ka penkan mauru ini syapang armod ki rikoi bakrau u Gregory Bakhuid bad u Basil Bakhuid bakin long ki rikui ki bela in his past name Saul banyedanga ya kabalang na bon jai ki jini kai bakala na u Krislam le panginang duwai ko himen ko para hakene ki Ukirish Bakhuid bangin long shisha ki sakhi bajanai sakhi Bakhuid yang persya ya u Krislam le nama u Kris ude ban yaisa badni hakam donur jongi hakam NCM jongi hakam jimbar ka jongi hakam met part barok away to ginang khot yaw Jesus Christ but midang pende mai ke jinga de jongi padu Christ ba un yaisa renka badni ko Jesus ni eme to yaisa badni to yai kerku yengi to yai pende mai yengi to yai penskem yengi hakam jinga Enya roh putra Jesus Christ. Jinom la jinom, amen. Tungin yang bangin pla ia ke jinge ngang he Kau boleh bangun doa, non kau boleh bangun. Baru Jesus Kristus pun mamaruisu, putra Yesus, yang bela pun mensuni Bakhuid, yang bela kana kemaria Yesus. Balashaden ko Pontius Pilatus, Lasana Nayabu, Leah Latariu, Ulakia Shakilaya, Agasni Kabalai Nami Pamakilaya, Ulakia Shabani, Ushanshamonu Blake Pavadan Horror, Nanda Manpa and Bishari Kibayu Bakilaya, Nane Homen Siam Bakhuid, Hagabalan Catholic Bakhuid, Hagajinia Sulapirikui, Hagajima Ekipop, Hagajimi Pakadok, Hagajini Bamchikut. Amen. Ginshim ka ng bajuway, ka ng balay spa, pag-usap. Ka ng balay spa, pag-usap.
Toya duai ko himen ko para baga jengkinia janga ba jampi kallam ka bapdiang pon ha ublai upa badan bor barra to tran den chinya ti jomri na bundang jiro urum ketenju kecutoi ni balam ko jungu barok oi ko blai ko nong sen ya ka jing mane blai ba shisha bat ya ka jing su to ai ni karpat bada kene ka jing tarwa nilla banangai kangu ka den ka bade ho hame ubakrao ka burra bada ka bayo benda hagane ka jing maya bakentang yan penyatali yani da shisha haga donur ba ka mensiam da ukris utrai jangin amen utrai undon rengka batpin ringkar papiru to kentiu yana ki donur igentir ki shau tra tongin aingu ya utrai ublai jangin ka shom hok bat kade da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaimu yemi ko kenran ko pa bakhuid ko blai ba don bor bat bam jik lemba utrai jangi u Jesus Christ nama lemba jangu kata ka jinya kliam bakhuid kabala ai biang hangi ya ka jingim kala shai pernai ba ka buram menda kasni haba ka tin jame kala shim ya ka jing to not jangi om tang ba ka jing long bri ba ya kala yok pedian ya ka buram bam jik henre da ka ne ka jinyai so bapala ka pelong yengi ban im junau bat kunda rengkat bat ki kin kon ruai jangi angel ni aro yame ba da ka jing kamen ni pen bana agane ka por ka bakentang tam ka bakuitang tongin ang IT ya baro ka jingan no jami syakane ka duan ka dupa rengkat pada ni upo bat kawai ayu try unang kerko kardo ini hau ni usnem temai bangin long shisha bat seiso haga kamensi lamba haga jinga silent jono josa bakui angin nang yok ka jinga e kerhai halaja minang IT ru ia ka filinda karbani barake e gasnika i co-worker jangka sender jali. Ai nang ia jingkoi jingkia ke jingkarku ke jimpan slay jang mensium aku. Yagi gimi gi pagi men gi para jangka baro. Perkam dame kat bakadam pen kre naga benda ke sakar men jinggen di kuri. I duai naga benda ke jingkoi jingkia jon baro ki bapagi bashita. Ai utrai unang le kam perlamenda. Lemba ke jingwan kia jang mensium bakui ala joni ibai ibai. Dashisha melang bakui katrai katamei jong ka jingkui barra namar katangi karpadiami to penkui penkantangi yakini ki jing tarwa jami da ka bapa ya omensiam jami kunga umje halo janki bakinduk kelalong yani kamet pakasna jangutrai jami u Jesus Christ
Haka por baladino iavu, badale ka mons melba. Ula pediang ia ka jinsha shito. Ula shim ya upu, badaka ba ingu iame, ula ka dia iavu, badulai halage senran u. Toshim batobam nakane pi baro. Nama kane kalong ka medjana, yakaba enaiti, naka benda jompi. Haka ju karuka mendala laya bam, ula shim yaka kuri, badaka ba ingu biang yame, ula ayaka halake sendran u. Toshim bato di nakane pi baro, nama kane kalong ka kuri janga snam janga, janga jutang bate mai bad bam jik, yaka ben penmi naga benda jambi, ba naga benda ki babon, yaka ben ma ikipo, taleya kane, ban ken mau iana. Kos nam bakar dor jangu Chris, to pen koi yani, to pen koi pen kia yani, to yada yani, na u Chris lamle. Ka jing maya John ka jinge, namar kata, ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya u po ja ke jingi, ba dia ka kuri ja ke jim peni, ngi dai muai dem, namar mela new yani, ki ba bit ben ya hakama jame, ba ben shakri yame, da ka bas nge verit ni kar pa yame, ba ngi ke ba yo benda haka met ba ka snam ukaris, ngilong ke ba la penyat le ka we, da un men siyam Bakhuid. Kakan mau ko try ka balang jome, kabala priyang hasatala ka portray. But the penjana yaka haka jini, right out by the Francis Upa Bakhuid jani. Father answer administrator janga diocese, but bawal kilingdo but kirilium. Kakan mau lemro yaki himen ki para, shinrang bat kinde, kibala yoki ada ka ba kermen yaka jimi pa. But ya bawal kibala kalat no haka jingis ne jame, topadiang yaki, shaka jing shai ka kumat jame. To isne ngi barra, ngi karpadi. Kenambaring kahabat ka Maria Teresa di Bakhuid, ka kami janga bale, u Joseph Bakhuid kurim jaga, ki apostol Bakhuid, u Gregory Bakhuid, u Basil Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, but baru kirikuid, ki bala pensna bahaya me pateng la pateng. Induk lang ki ba bib benya bendale ma ke jingim bam jik, but bangin ya ro, but pendan duram ya me, da u kun jamme, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalla hamayu blayu pa badanbo haga jingalang kawai jung mensiam Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen. Ninduai kumbau Jesu lahi kaya gibenduai nagabenda babon gi jington kam jani ngiduai nagabenda ka holy redeemer niva center mountain Baro ke jing shakri kabangilala banai hau pai jugo. Ayu try unang karku kardo shushu. Ya kasenda. Ya baro ki co-worker. Kindu ya ki kinda kinde bat kina shinrang bat kiramba. Ya ki sister. Ya ki father. Ayu try unang pensle shushu ya kasenda. Ayu pai jugo bale kinang ya jinga ya shushu. Lempa unius nem tumai. Duairu nagabinda baro ki bapangi bashitam ki bakar pad minda. Nagabinda ka jingahe. Pi bahara ke bakar part ya ka jingtumu. Ayu Jesu nang yohi ya ka jingar part jabi. Ka jingang nuot jabi. Bau nang karkuyabi. Kopa
Jungi, Ubahani kalong bakhuid kateng jumli, kanwai gahima jumli, kalong gumon jumli, hakin daw kumbahani. Tuay ang inanang kajumang jumli, kabahala kasni, batamak ini grenhang jumli, kumbahani gahima ikadalis niyo gini, badalam ini siya kajing pensyoy, henrei kapalay ini, niya kabasiniyo. Tupalay ini karpar kotray na kajing siniyo baro, haga jing spoon jumli, Toy jinx of jinx sign hagas ni journey. Kanang bada ka jingera ka jingis ne jamme. Ni light bara bon ya ka pop. But ni nyo jingera na ka jing jar baro. Kam da me na COVID-19. Kan bang nirang ap kemilendi ya ka jingkar men bakhuid. But ka jingwan pa jung nong penim jangi. O Jesu Christ. Nama kajome kalong kahima, kajome kabol kaburong, jinong la jinong. Kotray Jesu Christ. May bala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy. Kajing sub janga nga ay happy. Wat pay iki pop jami. Henry ya kajing janga balang jami. Bad ha kajing spoon jami. Tai hakaya kajing sub. Bad kajing tali kawe katkum gamon jami. Mame uba im. Bad uba sensya. Junom la junom. Amen. Kajing sub try. Kandon barabor rengka bat pi. Rengka bat pi. Dap da kajing itu try. Tungin ya imu markli. Hakumi, ukul lambro jango bale. Hakumi, ubakit na ka pop jango perte. Sukito ke bala korsha ka jing kawai jango kun lambro. Kokendara mong pamamahuli o juma. Resh ang tanakati kamusim jana kanusakyari. Kamet batas nam jango Chris kendriya siya ka jingim pamjika.
dai ni ko trai sumari ni ko trai pen koi pen yai ni ko trai pen krai ni ko trai yai ti hone ko Yesu nadu kle hada pecha ya ka mekka pajani ya ka perkata perdain jani ya ka ben siam jani ya ka donu jani menang shimbi pura menang yai sabani manginduk iri yami manginduk yasno yami manginduk imren khan batne barabo banduk life now Krislam ko Yesu ya dayani to ya kot yani ya ki understand jani ya ki ki pai ki kon व्यक्ति ki himan ki para ya la ki lo na baro ka bor jo Krislam le mangin lo shisha ki kon jame ko Yesu manginduk ya ranga banne ko Yesu manginduk snap yami ko Yesu dalam nindi yani ko Yesu mangin lo ki kon ki bakko ki baken sai jo ko Josu bakko dia sai la na kamenda jo ni usne ai ni usne una usne bakke mai na kamenda jo usne ko bakkar ko na kamenda jo usne ko bakken ko ben usne ko bakken ko ni usne ko bakken lo ni kri ko ko Yesu le baage ni sai la jo pa tu mon jo ai ni na yo chinga ni jingkar ko aga jingin pen ko pen kia ni ko Yesu na baare ni jingpa ne ke jingshit pen slay ni ko Yesu na ga jingin chane hallelujah 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 karko kardo ko Yesu karko kardo ya baare ke jingan ko jani karko kardo ya ki kon jame baare karko kardo ya ka filika karbani to barake ya ka snika minda ka iko worker jo holy redeemer divasenda pen slay ya baare ke jingan ko janga karko ya ka hinda de kar barake ka snika Yesu bagi ai bor mame halo jani vai minda pen slay ni vai ko Yesu bagi yanam lende yani pen shai ke jemu jembar na jani sumar koi ni ko Yesu hallelujah 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 bende mai ko Yesu bende mai ke janam jani ko Yesu hallelujah hallelujah karko ya uni usne mar hajaran ko goe bagi light na bar ke jimana ke jimse maro na bar ko bahut jagah banne हमने में COVID-19 और नाम दुख बहुत ना कमा जनी hallelujah 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 Jesus को बनाए में बनाए hallelujah 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 tong innia duai to ai baki pai jamme kotrai ya ki bammela yalam badai bor ha born giruka kinyoma minda bad lawai ya ka jingi ba penkia jamme wa konda enda la christian yeki da ka jim pentingen jonkie kie ki batang shipor kinyale tunge da ka jing shania ka bakam krao benyo ya kie ki banejuna da ukeris utrai jangin Amen. utrai undon renka batpim ublay badan bor barwen karkuya uppa badukon badomen siem bakoi Amen. yalesuk ban penbana yak kubar babhajang utrai da ka jingim ka jampi Niswamu yawe. ko himen ko para banduk pidian yak jimpen jam how ni usne mangasni aba pilir leri bele yau joso Bakhuid pide benduai naga bendaga jingdumu jogo pa Bakhuid minda ninang duai bat pinang iai bateng aba tinang chimenda ia kikam isune naga bendaga burom jogo joso Bakhuid ninang duai shisin ko pa jangi kublei kamaria naga bendaga jingdumu jogo pa Bakhuid ko pa jangin Ba ne long Bakhuid keteng chumri. Kerman dari macamnya, kalau kawan cumi, hakim dalam kumbang to akhir kita jembang cumi, kepala kesini, bertemap ini gerengkam cumi, kumbang ini lima tiga sendiri ini, pada dalam ini saya jempen shoy, hendai kepala ini naga sendiri. kublei ko Maria Kepada kesini utrai pemerhal berkuya pantai kente, pada berkuya sopo jompau Yesus. Maria Bakhuid kumi jong mulai dua nak bicara juni kinampo minta daga por kesini juni amin kaburom hau pa rokun manusia Bakhuid kumara dalam mengambil kumam jumenta berarah junam amin to nakar padi piru papinang pet ia ka video ka bangalap
ngila penni minda kasngi syapang Joseph Bakhuid ta sheru ya kiwei namabran baru kikun kasih ki debentip ya kane lem kumta kin seduno ya kane ke jinya kaba kabalang ka terua snoba talam basbun mensiam ban share bon mut ki briu kenapa kintip kai ke jingkar pang jomani usnem jomo Joseph Bakhuid ublen kerku ya tiba Mynstep kanamba jingwai kanamba kabalai kuwe. Kanamba lai kuwe. And your Lord, Jesus Christ, Jenong la jenong amin.